iya the Focus Media Entertainment iki kugeza none 5 kwa 5 boss man w'ikigali Remide Bane na cyasobanura we usobanuza umwe wenyine wariye usobanuza umwe wa mbere mu Rwanda usobanuza wa mbere yoboye abandi nendo bayoboye the bande episode ya 10 tuyitangira bagenzi murabizi icyorezo cyari cyateye ibintu byari byakomeye dutangiranye murabita bagenzi murabita yari yiruka uko yakana yihuta mbe haka hafu haka bagenzi ayi kukununu haka nono haka virusi mu bantu yewe haka na warimo Focus Media Entertainment yego komana yanjye murabita ibintu nabigize brag murabita bagenzi haka namuporeza haka cyaguporereje umwana namuporeza nabo poreza byemewe haka chao hey naya basi virusi none bagenzi metero nzovu yazanye sinzi ngo ni virusi mesete kurikira agafilme sasa witonze filme none urumva do abantu bose anga bahindutse virusi yabaye akaga virusi yabaye akandare virusi yabaye ikido yabaye igitangaza naho ndebiri tu dore abantu turi bigendere bagarutse sasa kuri uruhande Sharamutaye arimo yiruka umwe Sheri imbyamagara binagora rwose Sina ry'Imana babarira cyane n'ukuri kw'Imana da nagiye ngewe Sheri yare kumbwata uko na bisusu wewe magongoja nikotowe bana bazanga kwihagarika uko yihagarika kube oyagarika dore zombi zirahuzu dore zombi tu yewe ndari jimone ndako ngufashe ngakuguna ngakugegeza do kadi muri ayo ngayo kube dore zombi zaraje bagenzi zara kana ari nyinshi cyane ndapfuye mama we karabaye mama we karabaye yewega zomiramu simbukira baramuguna abese kandi utagira naho ujya sasa barakwerekana nyine mutemba shushu hano do yakamana Mr. Lake yewe zobangazi kuporeza abantu shawo umuntu wese muzimana muri rino shyamba bagenzi abaje kurya show abaje kwica niki bose bagenzi bose bahindutse zombi cyane bagenzi ya gangi yacu yabagashoka benshi bahindutse zombi ndetse kandi byibuka bagenzi batandukanye na boss wa bushitani aya basi birahera he katurori barakwereka sasa bonabita bagenzi nyuma yo kurumwa bonabita nawe yahindutse done bonabita arabanza universal date do yewe bonabita agenda aricyo yagiye nk'umuhoro shawo udarcyaye do yewe bonabita nagiye n'ubundi shaho nakeza kabakati yagiye n'ubundi nakeza kabakati ese ubwo mbwere kugira ngo simbizi asobanuza bose bagiye babona ndaje baravuga ati subwo noneho gaje umusobanuzi z'icyongereza mu Rwanda wa mbere bizagenda bite adufashe kunda Shita mamesha Shitani do Shitani sasa ubyibuka yabuza abapampe bose birukanse nyuma yo kubona haka pampe rero ubwo pampe utaza gutujyane mu byago usuwanje ndafata ndavunira mu mavina mfite n'ijyangwe hano shaho afite imarabiti ndagushe imvaro winaze urajya hisha Shitani avayo yitonze dore shitani yakubereye yitonze shitani dore shitani aza gutyo
papa gutaranya ngo tujyane mu bintu bindeba cyane ndetse mu bintu bikomeye nk'ibi ngibi gusa uwanje ndamutse ubwo rero mufashe njye ngahura nawe ni ukuvunira mu mavi n'aya basi bimeze biti dore kandi zombi ziruzuye ishyamba ryose mama we bimeze biti gatorari ashobora kwereka gitanu hano banza yabaye kibiri gitanu yatangiye gucaho gitanu arakinagira yarakinagiye bagenzi kumbe uko zombi zakaje zombi zakaje arwicaye ahangaha n'ishuka ya zahabu bagashoka baje muri ino shyamba bashakisha hano hari uyicaranye murabita yaje amwegera uko yakaje amwegera gake ndebere bagenzi barakweka Master Nzovu yaramubari Master Nzovu Master Nzovu barabanza aramukanda bagenzi Master Nzovu arabanza aramukanyaga arabanza amuheza ahantu hamwe bagenzi b'igiduduniya namunye ganyeza aramukanda neza aramukwamisha aramugagaza yewe Master Nzovu akuraho imbaraga ahita amuhindura ibuye Master Nzovu ari ibintu ngewe urabakoze ngewe urabamutarabonye Metero Nzovu noneho yazanye n'imbaraga zihindura abantu amabuye dore Metero Nzovu noneho Metero Nzovu yazanye byinshi ashobora guhindura n'umuntu ibuye we Metero Nzovu ibintu yazanye ashobora guhindura ibuye agahita aguta mu mazi yego komana Master Nzovu noneho ibintu yazanye ntabwo byoroshye biri ku rundi rwego yavuye ku wundi mubumbe bimeze bite kugera gutya nakorobo yikubita hasi karabaye napfuye n'izina ry'Imana ngewe napfuye zombi subira mu mazi makoroboyi yaranagagaye bya nyabyo shitani aracyashaka amapampe ngo banjye bagiye nk'uko agira Imana ngo ibirukankiye yibashiraho sasa abapampe bahungu be bahungiye bikamucanga shitani bimeze bite katorori zaya basi bimeze bite dore za kwitegereza ahangaha ariko ubundi baginga ubu niba bari hano we baginga ubundi baginga niba bari hano bagenzi yewe wa mbere umfashe aramukoma jiga sana tutari kumwe ubwo si uwanjye temeye ngo tubane ubwo urandwanya bastard ishoka y'umutwe arongera kandi nanone acira ubugoro cya gitari kiba cyajunditse cyaciriye toni y'ubugoro hari n'abasitari bo mu miziki gisigaye numvaga nabo ngo yabane ngo ubugoro ngo ni ikintu kibikora cyane cyego komanda kwereka sasa niyo mapampe ba shitani hano hafi shitani yabuze abapagasa bosi namba bosi mbona uko pale wana kubera icyo aho ngaho ariko bitubyaho ibintu byageze nabi bosi bahaka Marius guhaka rwose ngo yamaze kugira virusi haka virusi birimo kandi virusi bagenzi virusi mu mirire nabi je namaze kwica umuntu wari urimo na virusi ntari biwana nta birenze sasa na haka kitu kilipo sikiliza wewe kitu kilipo kimbia tutafanyaje bosi tubigenze gute turava muri ino shyamba mu buye buryo
aramugira inama yo kwiruka gusa kumugira inama yo kwiruka abagenzi kandi nta buryo bari buve muri rino shyamba nacyo n'ikindi kibazo kurikira agafilime abagenzi birahirira he katrori haya basi shani kuje bana anakuja ngo abone boss aha Naona hali imebadilika. Hata mawingu. Urabona none yuko doze kirere cyahindutse urumva akayaga karimo karahuha asobanura ngo imvura igiye kugwa. Zaelekeza wapi? Ina mpango. Tunyerese kandi bagiye mfite gahunda ngwino tugerera kwereka igahunda mfite. Giye kumwereka gahunda wafite. Nawe bas. Kombe bashushana ku ruhande byagize hanarananirwa. Do nyuma y'isi n'iki do highway aha kumbukwaraho akadore ngo w'inyuma ye haka yarane abagenzi haka yarane yarangije abaramukamase bagenzi dore ngabo yego komana yanjye karabaye haka yarane niba komana nimera karukire kuri hano basi barakwereka hano shitani bishanga umuntu nindera umuntu uri kuzana imikino ninde uzanye imikino ninde uzanye brag ninde wazanye brag kuri shitani Davi amurye ngo bibageze aramwubikira Davi aramwubikira n'ubundi niwe boss ni uri buhembe yewe yaramwubikira bagenzi shitani arakubitwa shitani arangire ku buryo umukata umenyera njyewe kandi nanahumura ko y'iryawe arayohereza bagenzi dore ng'iryawe karabaye utwe yarawumenye yewe se jinga sana nimumenyera shitani amenyereye shitani shasigaye yigi yaguze timba shita shitani bageze avudukana umuntu yicaye muri studio yahimbawe shaha amaze ku iki n'iki databuja focus yohereje barakwereka to ndebera abantu bose bahindutse yewe yanga haka aracangiza n'ikuci hakagwacyo hakaragwa ko yakaguye sasa twagarutse ku rundi ruhande yewe twagarutse kuri bitanu bageze baramunize bitanu twayishoka yazabu shoka yazabu baje kwitwara bageze shoka y'indyango yazabu niba baje kwijyana indyango yazabu ko yakayijyanye bageze byabaye rabo wimwica mani wimwica nyamuneka wimwica mukarita singu y'inyozi ziri dusohora oya iyo muginga ndamwica n'izina ry'Imana urabona umwanya wose adutindije naho baje kumuniga bagenzi baze bamunige bamukureho n'ubundi ntabwo wamwanga kurusha uko njye mwanga niwe wenyine uzi inzira oya reka tumwice ziba reka njye mwice n'izina ry'Imana nuramuka umwica se n'indi muntu uri bumenye inzira isi dusohora hano turayishaka abana urumva kwanza naryangu iri because he's the one who knows everything and he knows this forest. Guys, stop it. Genda bizimana uziko iyi virus uko nayihagarika. Iyi virus. Ofa reka umbwire. Ibi bintu gereka tubihagarike tuwe. Stop it. Iyi virus ndabizi neza ko yahagarara. Kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kaze mbibereke. Bakire muri ayo kombe shitani na warasi. Shitani avayo. Shitani. Umesikia ambayo nilikuwa. Nabyumvise ibyo mwavuga gasha. Nabyumvise ibyo mwivugiraga. Mwembe babiri. Umsikia. Umwachi.
Uyu mumureke. Mumundekere yuguye n'uwaje. Nataka shoka yangu. We, ishoka yagira wa makaritasi. Iyi njyangu yanjye mujye mureka black group. Njyangu yanjye. Iyi njyangu yarayishaka. Devorce will stop. Hari icyo nakora iriya njyangu ikagaruka kuri iyi si. Iriya njyangu iramutse igarutse kuri iyi si. Ishoka iramutse igarutse kuri iyi si. Virusi yahita ihagarara. Kuko wayizanye n'ikivizo cyaturutse ku yindi mubumbi. Nicyo bitanu yababwiye. Afite kandi do. So there is. Wait, let me show you. Reka bereke sasa icyo nakora kugira ngo noneho virusi ihagarare noneho byanyabyo. Atangira kuzana ngaya yakuzaniye noneho ibaba rya Kagoma. Kumara kuzana ibaba rya Kagoma yaradateranyazo noneho n'umusangati w'igihuri. Arangije noneho iteranyeho n'icyatsi cya bambuwa. Avangamo noneho hano. Do yavanzemo noneho hangado. Bring back the axe. Noneho banza umutima mutima w'intare. Mutima w'isiha. Yakuvangemo umutima w'isiha. Arabivanga. Arangije sasa ikintu bagomba guhita akora niki. Ahita ahamagara noneho uryangombe ry'ababinga ba Nyundo. Arahamagara. Do. Aratabaza. Atangira guhaga. Arahagara abantu de focus ni abagaburira. Arahaga basaho arahaga umukate. Arahaga neza nk'abasobanuzi b'ikigali batabariye. Arahaga igisobanuzi cyitwa Federico kimwe cy'urutwe. Iryango yaraje. Ishoka yaraje sasa. Bagiye gukurikira kano kandi ishoka yaraje. Arakuza. Ishoka itumanuka. Abantu bose bahita batangira kongera kuba bazima. Abantu baro bahita bongera baragagara uko bagagara gusa. Hari n'abantu berekera kuba bazima. Shitani yikangamo. Shokana bayitera imibare. I'm tired of running. Wenda ndambiye ibintu byo kwiruka. I'm really tired of running. Byanyabyo ndambiye kwiruka. I'm going to give you this axe. Iyi shoka ngiye kuyiguha. Do we have a deal? Yes. I'm repeating this. Do we have a deal? Je nawe turumvikanye ko iyi shoka tuzongera ku. Nafanya kino hitaji. We, sananga ariko turumvikanye. Bakiraho ngaho kumbe nabi yarayifashe bageze nabaranyaruka. Nabi yaranyarutse bageze nabi dore ngo inyango yarayirukanye n'inyango ko yakanyarukanye bageze Shitani arabavudukana. Shitani inyango yamuzanye ishyamba bageze n'abagashoka be kugeza na n'uyu munsi bageze batoyongera kubana bose. Bageze gutya sasa bariruka. Birangira sasa rya shamba barisohotsemo. Ishyamba barisohotsemo. Ishyamba ko bakarisohotsemo kumbe uyu yakomeretse. Yakomerekejwe n'iki? Haya basi. Devu bageze yakomeretse. Devu yakomerekejwe n'iki? Bimeze biti. Iryankwi na Vera yijyanye. Ishoka na Vera yijyana. Birereye ibigenzo biraza kugenda biteye. Tutazacikwa episode ya 11. Turacyaza kandi turacyaguha Bossman w'Ikigali Hustlerman Shata. Cyabayoboye inkozi, cyabayoboje ngo n'icyuma na cyabayoboje Vera Beto barabizi bakaterega baremera. Baraza kwemera ndabejeje ta. Angwitsi. Yeah, the Focus Media Entertainment. Nibi kugeza 5 kwa 5. And the new producer kano ga film.